Light up far from east, light up far from west, north, south, central, Kigali. Eden Komia good bad boy shot call a believer champion monster conqueror foray, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Brings, the top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the motivator, the extravaganza. Wow. Today, turi kumwe na Ndandu TV. Ndandu. Umuntu utarakora subscribe afite kibazo kandi Imana mubabarire. Nawe turakubabariye kuko ntiwamenye ibyo uri. Waba utarakora subscribe umunsi w'impero kuraje kugerere. Ndandu turakwakiriye. Yego kabisa. Turakwakiriye nubwo twaje tugusanga iwawe ariko turakwakiriye cyane. Karibu ni karibu sana. Dai karibu wawe. Dai karibu wanje nyine. Uratangira twibwira utubwire amazina yawe hari abatakuzi abantu bakumenye tubwire ikanisa usengeramo tubwire umushumba wawe. Ya nitwa Ndanyuzwe abenshi ariko barananzi bafite channel yitwa Ndandu TV. Ya nkabensengera muri Deliverance Church hano mu nkambi ya Nyabiheke. Nkafitemo n'igiti nje ushinga ivyuma byo mu rusengero rwacu. Imana yakugabirije mixe cyane mixe gutya abantu muze mwegera none umushumba wawe ni nda yitwa Revera Kimete. Umushumba dukunda cyane hano twese. Kimete ni umushumba wawe. Revera wawe ninde? Nigira ngo byose ni kimwe. Uratubwira Revera wawe. Cyose watubwiye umushumba wawe. Byose ga ni kimwe niko tuzi twe. Wowe kurumva ari kimwe. Batwandikire muri comment badutandukanyiriza umushumba na Revera. Icyo kintu barakigarukaho. Kuko komana sinzi umuntu uzasobanura iryo jambo ngo ndi bandike muri comment. Umushumba wawe ni Kimete, Revera wawe ni nagira ngo byose ni kimwe. Ariko icyo kintu cyaragoranye cyananiye abantu benshi kabisa kiragoranye. None uratubwiraga niba wubatse cyangwa ukiri ingaragu? Ntago nari nubaka sinabiteganya vuba. Haba n'inzu y'inkwavu inkwavu reka ni inkoko. None nta kintu na kimwe wubatse byubatse no mubiri basi none ko tunganya amagara se amagara wese agira Imana yamugeneye amagara yiwe akuransubije none uransubije da uko Imana yashatse mu ngane gutya nawe Imana yashatse niko yabonye cyane. Uratubwira none mu rusengero bavuze ngo ushinzwe ibyuma Imana yaguhaye mixer aho none wowe umumaro wawe mu kanisa ni sonorisation. Ni gute uzawumva Imana kuri sonorisation? Nyine bira bintu nabikoze muri ngiye nyine numva nishimye kabisa nk'iyo mzindutse mbere y'abandi batari baza gusenga yankaza nk'estera ibyuma bagasanga bimeze neza na mixer nkayibaregerera neza kuri ngiye nyine numva nsabanye n'Imana cyane batari banaririmba batari banasenga kera nje mba nafashijwe mara gucomeka ivyuma. Umunezero wawe iyo ibyuma bivuze neza bicometse neza mu ikanisa ryacu nuko muri iyi minsi badufungiye amakanisa none mu gucomeka ibyaha nabuze zo ncomeka none abantu baguha akazi aho ndimukuje bazatangira filime ngo mbacomeke kubera gukunda gucomeka. Impano yawe none kugiye kwangirika. Ntizangirika hamwe n'Imana. Kuko Imana yaguhaye impano kugira ngo ngere yikwake. Sinzi ari ibintu bigoye ntabwo yapfa kongera kwaka impano iba yaguhaye. Wenda umuntu ashobora kuguheza ikintu akakikwaka ariko Imana yaguhaye ikintu nuko ni mirere na mirere. Hari ikibazo nifuje kukubaza muri iyi minsi ariko tuguma gutabanyika ariko reka iza amahirwe wantumiye iwawe nubwo ari je waguhaye kazi. Ese urabona Yesu yabyawe na Mariya? Siko? Yesu yabyawe na Mariya. Ese ubona muri iyi minsi Yesu agarutse yobyarwa nande? Yesu agarutse yobyarwa nande? Sinzi icyo kibazo kuko urabona yabyawe n'umukobwa utarigeze akora icyaha cy'ubusambanyi.
umubiri wiwe wari wejejwe wari ufite amavuta none urabona muri iyi minsi hari umukobwa wamujara hano nta mukobwa wamuzara hano kuri ino sinzi no muri Kongo sinzi ko nta mukobwa wamujara wese sinzi ariko ntawe kabisa je nkuko mbona reba bari hano ku isi bose bafite mote kuri ino si yakaraka kuri iyi si urabona ko nta ntawo mubyara ntawe kabisa biragoye kugira ngo aboneke uwo muntu yewe biragoye kabisa buriya ntiworeba basuvuge wenda nko muri bashiki bawe cyangwa muri babyara bawe oya ibyo za bashiki banje sinzi nirirwanaga nabo iminsi yose nabo urakirana seda urakirana sinukirirwana nabo sinobiye ibyo bakora buri munsi ariko nkuko mbazi ibo wenda bozamo mu babyara Yesu bozamo kandi aho kuri iyi si ntawo babyara Yesu nyine umbwiye ngo bashiki banje sinzi ukuntu nyine nibagiwe ariko wenda bo bozamo nkuko nyine mbabona nyine to bo bazamo bo bazamo ubona kuko bujuje karakteri ya Mari barabyujuje kabisa abantu bagira umutima mwiza ni abantu bakunda gufasha sinzi yuko bo bozamo muri abangabo babyara Yesu ese wavukiye heda jewe navuye ruguru ahantu bita mu Kajoka niho mu rugo niho mu rugo nkuko hanaga turacumbitse ako usubije neza none usubije neza kandi turacumbitse kabisa none wowe guhitishamo kuvana bakakujana muri Kongo bakaguheza miliyoni 50 z'amanyarwanda wowe guhitishamo kuja muri Amerika nyine bisanzwe ukagenda ukabaho nk'abandi nguko batangira wahitamo iki nohitamo kuja muri Kongo kuko muri Amerika ntago hizewe Amerika igihe kizogera ko raga babirukana bazobirukana ushake mukomeze mu saving ifaranga muzi saving muzoga igihe mugaruke muri Kongo mwubakeyo urabonye ngo barabirukana ndabonye ko bazobirukana ahubwo nyine ba saving ifaranga none bavuze ngo urahita nyine ugende biranga uko ugenda muri Amerika nta twobuha ugiye kuja muri Kongo nta twobuha ariko hari amahoro muri Kongo hari amahoro twaje muri Kongo kuko muri Kongo nta muntu wabaga y'umukene ntawe pe ni wabaga y'umukene batamufasha none se urabona muri Amerika hari ibigezweho kandi muri Kongo ni nk'aho hasigaye haracyari amazu nyine atandukanye n'ibyatsi none wahitamo gusubira muri icyo cyaro aho mu mujyi iyo twazogenda muri Kongo kuko muri Kongo ni heza no kuri hari inka hameze neza kuraga iyo umuntu agiye hanze hariya si iwabo n'ibintu bakoresha ntabwo bari iby'abazungu ariko turamutse tugiye ruguru yabura ubutaka bwawe ari ubwacu tugomba kubwisanzura twubaka amazu niyo mpamvu binagoye ku muntu wo muri Amerika kuvuga ngo yubatse inzu ku giti cyiwe hari uwo wari wumva ni umwe wenda ku ijana none duherutse kubona kimwe abagabo b'ijambo none abo bintu berutse kubona yaranyandikiye inbox kuri WhatsApp arambwira ngo yewe none bari abagabo b'ijambo ugende bari bari abantu bazatuma ngo izina ryawe rirangira abantu bagusuzugure kubera ko nyine ibintu baba undi bifite gahunda mu ntangurugo amavuta yose yarangiye nicyo rero umusubizi umuntu sinzi ikintu twamusubiza n'ukuri gusa nyiri ikintu namubwira nagenda ndiri ibyo bitekerezo byiza kuko ni gute abantu kuri radiyo channel ya YouTube channel yitwa Abagabo b'Ijambo TV bafite abakristo hafi abantu 300 ayo ni ibintu cyane magana urahanwenda ko ndabona ko ari ibihumbi nta kuntu nyine abantu hafi bakaba ibihumbi 300 bakurikira abantu wewe nguje kuva ngo ko barakora ibintu bitari byo niyo babiri ni gute abantu bashikira abandi ngo bakomeza kuzana amafaranga
adafite 12 mugende mwereke amafraze yanyu mu bubiri mushigikira abantu mu bubiri hari akantu yavuze kandi ndagasubiramo kandi nkavuge cyane iyo twabonye status ariko mu bubiri yagize neza mu bubiri yavuze kabisa kandi yahishuriwe yavuze ijambo aravuga ngo gukomera no gukomeza abandi kugira ngo ube ukomeye no kugira ngo ubanze ukomeza abandi nibwo nawe uzakomera cyane kuko akenshi abantu bari kugira amashari bari kugira amashari uwo wavuze kuriya ntashoboye gufungura cyane ntashoboye no kuvugira imbere y'abantu atinya kamera haba no kwifotoza ntabishoboye ni amaneno gusa kuvuga gusa ukavuga kuriya ni ishari kubera ko we ntashoboye gukora ibyo ngibyo urumva rero ndabukibuye ibintu birimo ugende ugaruke mu mucanga garuka mu murongo muzima kuko wari watangiye yari yayobye none niki wabwira nk'abantu nyine inshuti zawe hano bari hanze kuko ndabizi ko hari inshuti zawe nyinshi zirari nyinshi hari nk'abantu nyine b'ingirakamaro b'inkoramutima bagukurikirana umunsi ku wundi kandi bizi neza bari burebe n'iki kiganiro cyane barakireba ubu turi kuri televiziyo urabona iyi televiziyo turabona rero ukuntu ingana ariko iyi televiziyo ni nziza yacu n'icyo ubabwira yewe ikintu bababwira mbonera no kubashimira nyine abo bantu kuri inkoramutima zanje ndabanza gushimira famiye y'undi yanjye yo mu rugo twebwe dufite abantu bagiye hanze bo muri famiye neza imbere niyo mpamvu wajeze ariko ndabanza gushimira sister uri mu Bubiligi hano hirya n'uburenza turadutera igare tukamenya ndatugendera akagare tukahagera ndamushimiye aza nkurikirana cyane akunda ibintu nyine ndi gukora cyane nyine ndamushimiye mfite n'undi sister mukuru uri muri Amerika muri Ohio nawe niyo mfura yarankunda akunda ibintu nkora yewe arashigikiye na grafure witwa Ntagaba ndagira abantu bose Ntagaba we kugezeho ari Washington ari kumwe n'umugabo w'ijambo Artile niwe bari kumwe Washington reka mbaze ndabonye gusimba sirimba bari kumusena mu budiyakoni nibagusengere naha ngaha twarakwimitse niwe mudiyakoni tuzi ko amagaza y'umudiyakoni hano atari yagera hano yari umudiyakoni mu kanisa ryayo oya nibyo kabisa yewe nawe arashigikiye kabisa Imana imumugisha kandi komeza umuhungu yewe ndamuvuga gatoya kamara ishimira abantu cyangwa yewe reka mbanze muvuge uje utandukana taga kiri kinini cyafashe aya mumata Ntagaba uri umugabo kandi na madamu wawe ndamusuhuje Imana imumugisha kuko muri abantu b'abagabo cyane kuko njyewe mwaramfashije mu buryo bwamutazi timuzi kuko usanga madamu bagiye bamufashije mwakoze umurimo ukomeye kandi Imana yo mu ijuru izabahembera kuko bagiye hano hari abantu bazi ngo gufasha mu buryo bw'amafaranga oya Ntagaba ni umuntu twicaraga akabati shaka wewe iyo mpano ufite komerezaho ntucike intege uzagera kandi akagushigikira kuko ukiraho ngaho ibintu byibuka rege nko mu ikanisa ryacu bashiragamo igisimba ca flash kandi none ubuhari akababara akabajemo akamwira tisiku akaje gusohoka amateraniro kandi ari gukora protocol yo yarashikiraga ndakuramukije n'Imana imumugisha kandi ikintu wakoze cyangiriye umumaro mu buryo bukomeye kandi bwiza ndagushimiye komeza yewe ndamushimiye na madamu wiwe n'umwana wa Brian kandi mu minsi mike abafite undi félicitations ndabashimiye ndagira ngo nabangabo nyine tuvukana hafi mbona no gushimira ba bofu bari muri Amerika n'undi nyine uri mu Bubiligi
ya nkaba ndabashimiye turabofa buri muri Amerika ariho bita sajya n'umuntu bavuga amazina ntacyo bitwaye rero witwa Fisto na Sibo bari muri Amerika ndabashimiye hakaba n'undi witwa Tanga ndagira ngo nawe muramuzi hano yari umuhano cyane ari mu Bubiligi nawe ndamushimiye kabisa hanyuma hari abandi bantu kwibagirwa twabanye hano twasangiraga abo nyine yewe namunda no gukunda no kunshigikira cyane yewe muzo mara bose baranshigikira ubwo turakurikiranye ko cyane bandi mu mugongo yewe ni kabangaye nabo si benshi ubwo bamwe bashika bakirengiza abantu ariko yandishimira wa mbere witwa Prince ni umwana mutoya mu Kiyovu na Muramuzi yabaye graphe yitwa Bienve baratuye mu Kiyovu ndamushimiye kabisa arankunda kandi amukunda zanira neza ibintu bigenda neza nane ndagukunze da Imana igumumisha mwemereye igikombe cy'amazi nyandikire iki akimwandike muri comment ya kondi witwa Shema iratubera mu yakane umwana w'umunyamasisi ariko gomba ko yarasa n'umukuru wanje neza yari nka mukuru wanje ndamushimiye ise ni Edouard ndaganga abantu benshi baramuzi yanaba arafasha cyane ndakumfasha muri zose hakaba no witwa Rafiki nawe yaratuye mu 8 yabona bari abantu bita muri Amerika societe yabo senyamunda kuyifata cyane gusa nyine nawe ndamushimiye azashigikira arafasha kandi kuri Bonheur ukuntu yangiriye neza kuri Bonheur ndishimye nawe ndamushimiye ari mu kumfasha n'undi witwa Mugisha wa kwa Gasereri nawe ndagira ngo moroha yewe nawe ndamushimiye kabisa naho ngaho nawe nibagiwe kandi uzumfasha yewe nawe ndagushimiye kuko nyine wabwira kuvuga ngo sinamuvuze abamererwa nabi ngo Jesi wavuze yewe nakuvuze nubwo ntakwibutse ndakuvuze ariko komeza kugira ngo tutange ifaranga itangazo ariko ufungiye gucishaho urabona twabitwagaze Mubiri yavuze ngo kugira ngo ukomeye Mubiri ni umuyobozi ayoboye abanaziri muri Australia ni perezida wa Australia w'abanaziri kandi ni nawe fondateri w'abanaziri cyane hano i Kigali rero twihuse cyane wowe uri kureba iyi video genda muri search usacinga abagabo b'ijambo TV kandi subscribe abagabo b'ijambo twari twabavuze ngo tubamare neza kuko abagabo b'ijambo ni bafite umutwe muremure ni abagabo b'ijambo yewe buri muntu wese nawe wamudamu nawe umugabo w'ijambo kuri umugabo w'ijambo bisaba ngo umugabo w'ijambo ni wewe nyine uvuga ijambo ukaritimiza cyane gutimiza yewe mwakoze gukoresha ngo gutimiza ariko hari abantu batazabisobanura icyo kintu nanjye nashaka gusobanura gutimiza ni igihe wavuze ngo urugero Neymar kwemereye ikurutu ry'amata nzori guhera ugakurikirana iryo jambo wabwiye Neymar ese ko Neymar na ya masaha bamubwiye ese ko Neymar turamusohoje agira itire turamusohoje direka ni ishoti agira ishoti hariya Neymar abantu batuyigemeke baramuzi ariko Neymar nawe ni umugabo kwemereye ikurutu ry'amata iryo jambo ukarikurikirana neza ukarishorera ukarigusa umunsi wamubwiye neza ugakora ibyo wavuze ukarisohoza neza ubu ni umugabo w'ijambo rero ko bita gutimiza ni ugutimiza twazi dusobanura rero niba uri umugabo w'ijambo uzutimiza kandi uhakikishe neza ko ibintu byagiye ku murongo shimira abantu twabanganye baraturana ku musozi yewe yicaro n'iyanje batari babizi yitwa Ndandu TV ugende mukore subscribe yewe ufite abantu bakurikirana uduchatinga n'abantu benshi ugende ubabwire bose bakore subscribe kuri iyi channel kandi video bamuhireba yose irangirishije neza ikunanguke sinarega kuvuga ndi macano tuzadufatikanya hano kuri uno musozi wa hano dufite amacano twadukorana muri iyi minsi ndagira ngo abantu nyine bage bakora subscribe kuri ayo macano baragenda babona ibintu twadukomeza kubakorera yari iwacu films Yesu ko cyane ni iwacu films ikorera no mu nkambi ya Nyabeki ikunda gucishwaho ibitaramo y'amarayivu
ni nayo ikora amarivano mu bukwe mu biriyo bwose. Hakaba n'indi bita Pira Films, ariko Pira Films Pira Films yemwe mugende mwishirikire mugande subscribe comment. Hari n'indi bita Abira ba Yesu, iyo ngiyo Abira ba Yesu nono bamugende mwishirikire ndagira mwese murabira ba Yesu. Utarumwira wa Yesu umwira wa Satani. Ni utarumwira wa Yesu umwira wa Satani. Ntunayikora. Tukenya Abira ba Satani twabira. Tukenya Abira ba Satani umwira wa Yesu gende uyikora. Hakaba n'indi bita Chat Nyabiheke. Chat Nyabiheke. Ese ukumbuye abantu b'inyabiheke? Ese akabumbu kandi Nyabiheke. Ukumbuye amatire ya Neymar? Ako Neymar. Amashoti ya bonke. Ako bonke. Kapiteni. Abo bantu bose bakumbuye. Kumbuye kureba match zo. Gendera kuri Chat Nyabiheke. Chat Nyabiheke TV. Wandike ngo chat. Chat ngani. Bazabona Chat Nyabiheke TV. Ubu tubwire tugushire ku rubuga. Bafite urubuga umuganire y'isi. Abaho inkami yose. Yewe nawe ufite urubuga rwa WhatsApp abantu bakenera kureramo ushobora muze kwikanda muhite mwisangamo. Aha tumaze kuvugana Chat Nyabiheke TV mwagana mugakanda subscribe ya indi abagabo b'ijambo. Iyo ngiyo abagabo b'ijambo reka kumeke reka ngere data ase nkayivugaho reka mbanze kumeke abagabo byinshi birebire abagabo b'ijambo ihagarariwe hari Kamati y'igisi tubanje gusuhuza representa Modali ari muri Amerika baje gusuhuza Fidel suje Mashaka abo bantu nibo bakuriye iyo channel barabonye ngo abagabo b'ijambo bose baza batimiza amagambo bavuze n'ubwo amagambo y'ijambo yavuze yaravuze ngo ni abagabo b'ijambo batarabamagambo iyo phrase yavuze ku kantu gutya namwezi 10,000 neza akimara kuvuga ngo ni abagabo b'ijambo batarabamagambo n'ibipogwa ico kintu rero nese mukandira kanyere k'ibihumbi 10 none ni gute wewe wakwitwa umugabo w'ijambo utarakora subscribe ni gute yewe mugende mu buhoke mukande mushikire bagenzi bacu kuko byiza cyane cyane ndagira dufite hano mu nkambi hari iyo ngiyo hari Nyabiheke Watch Films yorowe na Setanda Javis n'umucuranzi azafotora niba ukeneye kwifotoza amarayifu ibintu byose arabikora hakaza iya Pira Films CEO wayo kumubona nije hakaza Abira ba Yesu TV sinagiye kuri ndumwira wa Yesu hakaza ahagaturiwa iwanje na Rwanda ndi iwanje hakaza Isingizwe TV Filipo Isingizwe niyo wambere umukunga iyo muzi urutoki rw'ubakere turamuzana hano nawe mukanya turamuzana yicara araza kuvugana nawe mukanya urabona ko aha Rwanda batuzanye udutebe dore niyo ntebe yo kwikaraga udutebe two kwikaraga ariko iyi tebe ariko iwanje ariko intebe zo kwikaraga nizo za mbere muzisanga kwa Ndanda utandi muzisanga kandi kizi yo muzisanga zino ntebe zo kwikaraga niko gasha twazanye nanone tukagira indi channel yitwa Kijana Official ariko ira couple izwe n'abagabo b'ijambo nabo umugore wewe yitwa Kosoro umutarami ni n'umutarami kandi agirijwe azaririmba tugafashwa azaririmba gutya kugira icyo yakumenya ariko ndakuramukije kandi uwo muhungu turamwishimiye ubw'umutuzanye kuba turamwiteguye cyane tuzomuramutsa tuzomuhobera none ga mugende muri umutima mubi dushigikirane nico ciza kugira ngo dutere imbere twese nawe ndagushimiye kuba wanyakiye nanjye ndagushimiye kuba twakira bafatikanyije bose muri makeya kugira ngo umuntu na zino gahunda turabashimiye cyane dushimira n'abantu bose bakomeje gukora subscribe kuri channel yanjye ya Ndanda TV
yemwe ndabashimiye aho muri hari igihe kimwe uzobitura neza sawa murakoze kabisa murakoze Imana yego